Behlai, ojalá chilop ulumil México, sutzao ohel bile, soktun ukuchul, tu yosh hatzil, le tiet, talamil gutasik le kohanila ukaba fase 3. Le hatzil hela, tushnun kun chikpaha le kohanil, tu lakal tusho. Yantun no sabensilil upak ati hemarake, le ola le, kanashan, hachukalanti guamak, hachumpul. Weyukatane, soko haipel kinobe, hehelasti le basho tanu betalo, yambalu yiltelu hatzil le kohanil hela. Sokumawa haipel piskino. Kasiktesh, achenshikintekesh, hehelas nuk besahil kun sahalachilo, utiatunshan, akalantiga toh olalesh, yetete la uheltikesh basho kuyuchu. Ichiliyosh hatzile kohanil, wa fase 3, hachtak abet, hebistung, mishuntena beteshe, apatesh tabotochesh, yete abetikesh, tulakale nuk besahilo, tela kalantiga toh olalesho. Kalikil, sak ohelbil, letiot solzibilek inbehla, yole COVID-19, kasiktesh nuk besahilo, uyola almupak ale kohanilo. Lek inobhela, mauk inil heleli, ma vacacionesi. Kabetun, apatalesh tabotochesh. Betesh le bashku yala tuminohalachi lumil México. Beyo kawanta hesh la kalantikesh, yeteshamu pak ale kohanil coronavirus COVID-19. Hebistu yalo halachi yucatán Mauricio Vila Dosal, le umeyale pischio, upenuk besahil, kuyanta shan, yola mupak ale kohanilo. Le tiu tsaiku pichimak, telubing. Surku choba lubingulak makobo, beishan, utiale mako tanu meyahobo tu melekuchi litushanobo, kananu hekaptalo, tak pahakulak makwamai hachkabe tunshan. Puli le empresa bo una hubekun ko le bahela. Beishan, utia mash kun hokolu matsakwa bahant bile, kabetus aiku pichi. Konesh kalantik mako chiham, kole lo yom chaham, yetesha mako helante ku pahtalil, tumeletiobe, yan sahbentil yokoletio. Wasut kabetik, uchika bintanshel tushile, alaba 14 humpel kinilo. Payal andiktun tulakal kahnalo be, kauch enshikinto, chen basho utsaba ohelbitu menhalachilo, mausako shan ohelbiteshe, basho, kubentanilo, mishbayanuyil, yetewama ohelantusutali. Le número el teléfono, 800-982-2826, kunuka ich español te ich maya. Vale, hachchen utial masho kuchikpa altio le kohanil coronavirus COVID-19. Ulag bash, upatal yoheltale, yola le COVID-19, ti yantunshan tu chikulil internet coronavirus.yucatan.gov.mx beishan ichmayetel español. Utiashan, usebla kuyilal, watu chikpahle kohanil timako, helupatashan utaintel halachilobe. Uhalachilucatanu hetsmatun kap el número, tu chikul WhatsApp 9992 0084 89 ich español, yete 9991 40 66 22 ich mayatan. Le chikuli lukaba meditok betan shane utia chen mako kun chikpahal watu chikpahal kohanil tio coronavirus. Shma bolil helupata luyensik mak tu teléfono de teléfonos iPhone beshanti lukaba tablet. Kabet yanti lenuk bese lukaba operativo Android. Le kanak le mak tile chikuli hela le kant anake helupata shanu yilikle sakya kun nukikletano. Mak tasikesh sahbensilil yok okul toh olal utoh olal klak silo konesh betik lenuk bese hilo hetsano tsokuyala titulakal mak. Le heltuna le tie solzibil tumen untan hebistanza malo. Le kahkahle sahbensilil taktilek inbehla martes 21 de abril soku chikpahal witulumil Yucatane 1702 huntulul mako kutukultayanti le kohanilo 635 tanuchuktalo bishaniko. Ichitulak le heloba soku chukik 202 huntulul mako sayak le kohanil tia 64 huntulul le tanushak alta bishaniko yetel 801 huntulul mako soku ila mishbayantio. Vale, ichile tzolzibilak saik ohelbile, kim hundul kolel, 53 jabo ti, ichilak ohanilo yantie, kuchikpahal, diabetes yetel, upresión nakan. Leka ohelta le bahela, le sakyahobo, tu beto tulakabash, hetsan tu menunuk besahil, umola il toh olal yokol kap, Organización Mundial de la Salud, yete uhala chilop ulumil Yucatán. Le kohan kacha, kahakabalyetel hotul mako, 5 mako, kantul nukuchmaketel tul champal, ichile tiobe, katulobe, tu chikpahaltun, liantilo kohanelo, tu laklo kalano, yete tu shakaltalo, tu mentushan, usakyahilo, umola il toh olal. Ksaik ohelbil, uyah olalil, yete beshank chimpolal, tik etailo, te tu kuchil hospitalo, tu beto tu lakabash anchas tu kabo, te lu yantiko le más kimo. Tsokuchuki 15 juntulul mako, 15 ko tu mene coronavirus we Yucatano, ka tu tiletiobe kasi ke tanshel nos lumilutalo. Ichilibuka mako, saihan le kohanil tio, 111 juntulu le tsoku yustalo mishbayantio matupatalo pakekoti mishmak. 45 juntulu le hets el yaniko. Kalano, shranite tu shakaltalo tu menutsakiahelo umolail toh olal. Matubuk le kohanil tiobo. 31 juntulu tile mako shanotiano hospitale. Kalano, mahe mashak helupatal ubing ilbilobe.
Le kolel, kohan chahtulumil Canadá, la letian hospitale. Uhabil tunshal, le kohano ba, ichil ospe tak 78 jabo. Sansamal, Miguel Tumben Hunt, uyohelta bishubin le kohanila, tile chikul hela, nip olal. Tele Yucatán te informa, de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Libden Ojeda.